Lulang kulit berbau akan dibawa ke Jawa. Mau dibikin sepatu nih, mau dibikin ikat pinggang. Wah, oke bosku. Lulang sekarang 15.000 per ya. Pesta juga ini mereka, pesta pora. Oke, sekarang lumalit pesawat, lumalit tuh kereta. Oke, Oke, 1, 2, 3. Lumalit mau tuh kereta. Oke, lumali yung bata na keluarga. Lulang. Dari garaga sapatos ya. Sapatos sa lipi, didasi. Kardala. Oh, Pak Biong, oleh Columbus. Iya bang. Columbus sih, paling pintar dari Columbus. Oke, kurang semangat. Paling pintar, nila siya tau. Oh iya. Bilang gini, sulan daw hindi. Oke, Bener dong sa nenek. Laiban nenek nampot ya. Iya. Iya. Mantap. Oh. Oke, kurang semangat. Oke, nemu lah kebukuan ini, apa di mati ada oleh. Di Columbus.